Allahumma gfirli, varhamni, vaafini, varzuqni. Бұл дегенше, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 манжасын көрсетіп тұрып, баш бармақты мынакен жұмып, төртөөнү мындай кылган. Ким мына төртөөнү сураса, Allahumma gfirli, varhamni, vaafini, vahdini. Dünya ахиреттен бардық жакшылыктарын сурап бүттү деген. Мына ушу дуаны өзүбүзгө кылайлы. Ушу дуаны атабыз үчүн кылайлы. Ушу дуаны апабыз үчүн кылайлы. Ушу дуаны аялыбызга кылайлы. Ушу дуаны күйөөбүзгө кылайлы. Ушу дуаны балдарыбызга, кыздарыбызга кылайлы. Ушу дуаны бир туугандарыбызга кылайлы. Ушул дуаны сиз кимде болсоңуз ошого кылайлы. Бардык мусулмандарга кылайлы. Төртөөнү сурайлы. Пайгамбарыбыз айтат, дүйнөнүн жакшылыктарын бүтүн сурап бүттүң. Ахиреттин жакшылыктарынын бардыгын сурап бүттүң. Бардык ушунун ичинде, бирөөсү да сыртында эмес. Бардык жакшылык ушу ичинде, бирөө да сыртта калбайт экен. Төртөөнү сураң, иш бүттү. Кайсы? Биринчи Алланын кечирими. Экинчи Алланын райымы. Үчүнчүсү Алла Тааланын амандыгы, сак-саламатчылыгы. Төртүнчүсү Алланын ырыскысы. Төртөөнүн тең кожоюну Алла. Төртөөнүн тең Алла чечет. Ааламдын ээси Алладан сурайлы. О жаратуучу Алла, мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Менде кылмыш, менде каралык, менде тоңмоюндук, менде кандай дегендер бар, я Алла. Лайык эмесмин. Мен ушундай адаммын. Я Алла, сен кечиримдүүсүн. Сен жалгызсың. Кечиргенди жакшы көрөсүн. Сен, я Раббул аламин, кечиргениң менен таанылгансың. Кечиргенди Алла жакшы көрөт, суралганда Алла Таала жакшы көрөт. Суралганда Алла Таала жакшы көрөт. Ким Алладан сурагаса, Алланын ачуусу келет. Ошон үчүн дайыма дуа кылышыбыз керек. Алладан сурап, жардам сурашыбыз. Сурабай койгондун мааниси кандай? Мен өзүм чечем, өзүм кылам, өзүм билем. Анда дагы Алланын каалоосу эч нерсе кыла албайбыз тууган. Ошон үчүн Алла Тааладан дайыма сурап турайлы. Пайгамбарыбыз 24 саат сураган. 24 саат Алланы эстейт эле. Кана ядкуруллах фи кулли ахяни. Хадисте келет, пайгамбарыбыз Алла Тааланы дайыма эстеп турат эле. Жүрөгүндө Алла Тааладан сурап турат эле дайыма. Эми мына ушу төртөөгө токтоп коеюн. Алланын кечиримин сурайлы. Бу дүйнөнүн бактылуулугу угуп алыңыз. Бала чакалы болууда эмес, бай болууда эмес, депутат болууда эмес, мансап бийликке жеткенде эмес, көп жашаганда эмес даже. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилгенинде. Ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып, бейишке кирип калганда. Мына дүйнөнүн бактын угуп алыңыз, ахиреттин бактысын угуп алыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн Алладан кечирим сурагандын түрүн айткан. Сажда кылганда пайгамбарыбыз айтат, дуа кылгыла, көп дуа кылгыла. Алла Таалага пенде эң жакын болгон учур сажда болот, дуаны Алла Таалам кабыл кылат дейт. Кандай? Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аувалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Bir саждадагы дуа. Я Алла, менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Чоң күнөөлөрүмдү кечир, кичине күнөөлөрүмдү кечир. Ашкери күнөөлөрүмдү кечир, жашыруун күнөөлөрүмдү кечир дейт. Аллахумма гфирли дамби куллаху, диққаху ва жилlahu ва аувалаху ва ахираху. Алгачкыларына, кийинкилерин дагы, ва сирраху ва аланиятаху. Жашырундагы, ашкересин дагы, бардык күнөөлөрүмдү кечир деп. Ошон үчүн Алла Тааладан кечирим сурайлы. Алла, мен көзүм менен канча күнөө кылып алдым. Кулагым менен, оюм менен, ниетим менен, тилим менен, эмне деген. Мен күнөөнүн океанындамын, я Алла. Куткаруучу сенсиң, кечирүүчү сенсиң. Бейиште жазылган экен. Умматун муднибатун ва роббун гафур. Бул үммөт күнөөкөр, бирок Роб кечиримдүү деген. Карачы. Алла Таалам кечиримдүү. Алла Таала кечирбесе бирөө бейишке кирбейт. Туган. Бирөө бейишке кирбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Алла Таалам айткан, сен биринчи билгин, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок, анан кечирим сурагын өзүң үчүн, бардык момун эркектерге, бардык момун аялдарга. Хадистерде келет, ким Алла Тааладан кечирим сураса, Алла, мени кечир, жана дүйнөдөгү канча момун эркектер, канча момун аялдар, ошонун бардыгын кечир десе, ошолордун санынчасы болуп жазылат дейт, карачы. Сиз мындай bir söz менен 2 миллиард соо боласыз. Аллахумма гфирли валил муъминин вал муъминат. Ya Allah, meni geçir,
мұсылман момын еркектерді кечір, мұсылман момын аялдарды кечір деп қойсаңыз, әрбірінің санынша сізге соғып жазылады. Мына. Шonun için Allah Taala'dan biz neni sıraylı birinci? Geçirim sıraylı. Aytaylı. Ya Allah atamның günölerin geçir, apamның günölerin geçir dep aytaylı. Yani rivayatta gelet, ertege bir kişi beyişte girgenken, beyişte darajасы көтеріледі екен. Анан айтады екен, эмне себептен даражам көтерілді десе, аға жооп берилет экен, периштелер айтады екен, би истигфари валадик лака. Сіздің балаңыз сіз үшін Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн даражаңыз көтөрүлдү дейт. Карачы. Сіз эгерде кечирим сурай турган болсоңуз атаңызга, атаңыздын даражасы көтөрүлөт. Апаңызга кечирим сурасаңыз, апаңыздын даражасы көтөрүлөт. То өзүңүзгө кечирим сурасаңыз, өзүңүздүн даражаңыз көтөрүлөт. Кечирим сураган истигфар бул акбарул хасанат. Жакшылыктардын эң чоңу бул кечиримди. Бир. Экинчиси Allah mağfirli varhamni. Allah'ın rahimini sıraylı. Ya Allah bana rahimdoluk kıl. Meni rahimine bölü. Jaratkan Allah meni rahimine kur altırva. Allah Taala'dan rahim sıraylı. Ya Allah rahim sıraylı. Allah Taala geçirgenden keyin rahimini alat. Beyişke rahimi menen kirgizet. Rahimi menen rızkı veret. Rahimi menen saktayt. Allah Taala Kur'an'da en başında ile birinci ayatta aytıp koygun. Ne dep? Elhamdülillah Rabbil Alamin. Sırazele. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah'ın rahimini qarаңыз. Alamda Allah Subhanahu wa Ta'ala pendelerge rahimdılık kılat eken. Pendelerge rahimdılık kılat eken. Boğru ker eken. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyrimdüğü eken. Şu için Allah'ın rahimi sıraylı. Ne dep? Allahümme arhamni bil Kur'anil azim. Ya Allah, ulu Kur'an menen bana rahimdılık kıl. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan rahimi sırayız. Tak? Üçüncüsü, Allahümme gfirli varhamni ve afini. Afiyet surayız. Afiyet degeni sağ salamatçılık, amandık, bardık jamanlıktan kutulu. Uşunun adı afiyet dep koyuyor. Mana ki, ya Allah, Peygamberimizin hadisinde gelir. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sam'i, Allahümme afini fi basari, Allahümme afini mali, Allahümme afini fi ahli. Qarasanız uşunday sözler gelet. Ya Allah, gözüme amandıq ber, menin kulağıma amandıq ber, menin densogluğuma amandıq ber, menin mal mülküme amandıq ber, menin can dünyeme amandıq ber, mal dünyeme amandıq ber. Mana qara. Dinime amandıq ber, üy bülöme amandıq ber. Allah Taala'dan afiyet suraylı. Özüzgö ana kim ake? Üçüncü oldu. Allahümme gfirli varhamni ve afini. Dördüncüsü varzukni. Allah'dan rızkı sırayız. Ne sırayız? Rızkı. Tuğan adal giyim bul rızkı. Adal una je ulo bul da rızkı. Adal turak jaydağı rızkı. Paydalı bilim dağı rızkı. Amandık dağı rızkı. Adal alkımdan ötkün bul dağı rızkı. Rızkı bir ele jegenge baylanışpayt. Makul mu? Bizge qaysı nerseden payda alıp atsanız, oşonun atı rızkı dep aytılат. Oşonun atı rızkı dep atılат. Em Allah Taala'dan biz suray turganыбыз, ya Allah rızkı ver. Qanday? Balдар dagı rızkıga kiret eken. Allah sizge perzent berse, bul rızkıga kiret eken. Oşon üçün Allah Taala'dan perzent suraganыбызda dua kılayın. Ya Allah, manga imandu perzent ber, takvalı perzent ber. Jön ele perzent surabaylı. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala üretken. Rabbi habli min ledunka zurriyeten tayyiba. Ana Zakariya peygamberдің duası bol. Rabbi habli min ledunka zurriyeten tayyiba. O Rabbi bana tartula. Özüңdün aldыңdan imandu zurriyatlardı, imandu urpaqtardı, imandu tayyiba. Жақшы, таза, taqva, pakiza baldardı ver. Жақшы, таза, pakiza kızdardı verdim. Allah'dan sonra aytılgan mına ki rızkı tuğanlar bol. Şu perzent dağılar rızkı. Paydalı ilim, dünyada da ahirette de paydası tiye turgan. Bul da rızkı. Demek mına ki duada biz 4 nerseni sorap alsak, үйрөнүп alsak, ertege dua biröge berip atkanda şu 4-önü beriңiz, dünyanın bardıq жақшылықтарын soradыңыз, ahiretin bardıq жақшылықтарын sorap berip koydunuz, 4-önü sorasanız boldu. Ya Allah meni geçir, ya Allah meni rayımdılığına al, ya Allah bana amandıq, sağ salamatçılık ber, ya Allah bana rızkı ver. Değil mi? Biröge dua berip atkan uşunu aytасыз.
Алла Тағалам сіздердің күнәлеріңіздерді кешірсін. Алла Тағалам сізді барыңыздарды райымына бөлесін. Жаратқан Алла Тағала барыңарға амандық беріп, бардық жамандықтардан сақтасын. Дуа бермейсіз бе? Алла Тағаладан сұраңыз. Алла Тағалам сіздерге рызқы берсін, адал, берекелі, ыззаттуу рызқы берсін деп Алладан сұрайын. Жаратқан Алла бұлардың күнәсін кешір. Жаратқан Алла бұларды райымдылығын ал. Жаратқан Алла бұларға амандық, саламатшылығын бер. Жаратқан Алла бұларға рызқыңды бер. Ана. Şu 4 сұрасақ, мына дуа.